من استراتيجية الوزارة هو یەک ji stratejiyên wezaretê parastina civakî û piştgiriya Çînê paşguhistî. Îro, wek cîbicîkirina vê stratejiyê, em karekî birûmet ji wan re pêda dikin. Hûn dizanin ku ev Wezareta Karûbarên Civakî û Wezareta Kar e. Îro li vê derê me her du wezaret bi hev vekirin yek û me piştgiriyeke tam ji bo komên Çînên paşguhistî. Jin û kesên xwedî pêdiviyên taybet peyda kir. Herwiha me karekî birûmet ji wan re dabîn kir, ji ber ku îro divê em li ser karê berdewam û aboriya berdewam bixebitin. Ev roj cîbicîkirina vê yekê ye, helbet spasiya her kesî dikim. Îro piştgiriyeke tam ji aliyê desteya firokevaniyê û hevkarên me yên di hikûmeta Sûriyê de hebû. الفكرة كانت من معالي الوزيرة. Fikira ji aliyê Rêzdar Wezîr vebû û min ev ji serî heta binî wergirt. Angolni sêvirana cihî girt û min ev brandanî. لنساء عم بيشغلوا ورش مشان Ev brandiyê jinê ku kargehan bi rê ve dibin dakuda hatekî madî bi destbixin û bikaribin malbatên xwe pê xwedî bikin. فهلا عنا Niha çade brandiyê me hene. براند. أنا اليوم مبسوطة كتير إنه تزیرو گرکی کیفخوشم جبر کو بشتاری پیشانگه هیکایه بوم. منتجات يدوية وبراندات سورية. ایرو کرنا پیشانگه همه برهمین دستکری و براندین سوریین جنان و کسین خودی پیدیوین تایبت بو. معرض هو دعم لحكايات. تحتشانگر پیشگریک بو جبو چیروکن هر کسی کلی سروان برهمین ودیتنه کار کرینه. اخترنا المطار لهذا المشروع. نجبو وی پروژه فروکخانه هلبجات دا کو چارچوبه پشتگیری برفراتر ببه و بان زیادتر بین ناس کرن. حتی لدروی سوریه جی.